Chaka mangana maiya ya chikosori korwa sensemo eria mosora bwese timu ya Mosora FC agendrete okorabu ya sensemeri ya Kisii County League ase bagendrete kwero beli bosi bwe gosori baratwari weekend ya ase baranyale kwa bakwagenigu ne timu ya Central United chinsemo chiri chia nyamache ase gosori ya Kisii County League ase wikera boniga Mosora FC neretangaine ase sensemeri ya Group A ya chirombe chira sensemo ya Kisii County League. Mupiro last year County League we played at our home to Chesten Kagaiga versus King Nyamira FC. Nere got what second position. Tukanyaka 1-0. Tukaigore gap ya 5 points. One toko chiko chakanani second leg on Sunday. Tukabwata rinya match versus Central United FC. So ncheke ntongo sawo mpiro oyu it was a must win. Tobo mpiro oyu tuigore gap ye kabisa. Nari ya matarijita County League. Ako scout regional. Ara nyane ga kopanda. So ase mupira ntubu na Mosora FC ntubu ate problem chishida ngenge. Like ntubu ate sponsor ni ntutogo chitwasu kaiga. Okero ya kirebu na tuwa trainer togo train weekly Monday to Friday. Kie kire Friday togo cha kobora ni player ukona ngapi? Tuanya rogo 50 abo atoleta 50. Aba ka kambare iskari cha advisors cheito. Na wakonyora togo sabanonye mia tuwali gino anegari tuanye beka mafuta yato ikinyamache eri farifi 1000 na era tuwali gi twakusanya abantu batakonya bono ncheke ndonda sabeka akibali batoli great skali bato skere bato support ekene club mbono geko grow in County League togwa kanini totangaine na ntobwata matarajia manene sana yo kupanda ko regionals.